ꯊꯝꯖꯔꯤ ISTV की मणिपुरी पाव मेंग ताबिरिबा पुमनमकपु ताराम नोक्चरी हजु अहानबद मरोइबा पावसिंग कर्नाटका बीजेपी ने सरकार सेमखिबगा इरोइनना मणिपुरदसु कांग्रेस ने सरकार सेमनबगिदमक हयेंग मणिपुर के गवर्नर ग उनगदौरी कर्नाटका सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ओइरिबा बीजेपी दा सरकार सेमनखिबा सी बीजेपी के डबल स्टैंडर्ड ओइबा थवोंगनि हाइना हानिगी डेप्यूटी सीएम एमएलए गायखांगमना फोंदोखरे RN रबीना हाइखिबा वाफमगी मतंगदा प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर अमदी मणिपुर के चीफ मिनिस्टर ना तुमिना लेसिनबाबु अमुको UCM अमदी CCS के ना यानिंगदबा फोंदोखरे अमदी मियामना खंगनद्रिबा लमकोइबसिंगना पामनगदबा मफमसिंग टूरिज्म डिपार्टमेंट ना सेमगतकदौरे हाउसिंग मपुंग ओइबा पाउ पिजरे हंदक कर्नाटका की स्टेट असेंबली इलेक्शन की फॉल लाख्रबा मतुंगदा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ओइरिबा बीजेपी दा सरकार सेमनखिबदगी राजनीति की लमदा ओनबा कया लाकपा हौरकले मणिपुर की ओइना पांगथोखिबा स्टेट असेंबली मिखलदा कांग्रेस ना सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ओइरबसु सरकार सेमनबिदना बीजेपी ना NPF अमदी NPP गा पुंदुना सरकार सेमनखिबगे खोइरांग खोइसाउनरिंगै चैरकता हंदक कर्नाटका दा कांग्रेस अमदी JDS ना मणिपुर दा बीजेपी ना NPF अमदी NPP गा पुल्लगा सरकार सेमनखिबा गुमना समहन खिदबदगी हौजी गोवा अमदी मणिपुर दा राजनीति की अहोंबा लाकपा उरे ngasi ISTV news का हानगी चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबिगा अखनना उनबदा बीजेपी ने चथरिबा थवोंग असि राजनीति की वहानथोक लहंदबा लोइनना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बो खोंगोइनबगा चपमानरे मरमसिना हयेंग मणिपुर की गवर्नर उनादुना कर्नाटका दा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ओखिबा बीजेपी दा सरकार सेमन खिबगुम मणिपुर की ओइनसु सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ओखिबा कांग्रेस ता करिगिदमक सरकार सेमन लोइदौरिबनो हाइबा वाफम तक्सिनगनी हाइखि हिरम सिगा मरी लेना लोगी ओइबा करी लेबगे हाइबदु एक्सपर्ट सिंगा तानादुना कांग्रेस तसु सरकार सेमनबा तक्सिलगनी हाइखि याददी आइन दी अमा खक्तनी मणिपुर गिना अमा लो से कर्नाटका गी अमा नति सु अदु हाना सेमखिबा गवर्नमेंट से कर्नाटका गी हुजिक सिंगल लार्जेस्ट पीगदमनी हाइबसे मदु अखोइदा पीखिदना सेमखिबा गवर्नमेंट से क्वेश्चन अमा लायबा आइन यादबा इलीगल forcibly same gibra haibse single largest chance amni pibum toyena koi khalleba to koi governor unaraga koi amu state claim to butaiba ain gi yaba yadab du legal expert sing governor na khangani maju legal expert sing soi tanagane ba ado koi hayin se karantaka gi la iba development se masi yengaga akoi da madu gi opportunities pbu na koi unagane ba मेघालय की हानगी चीफ मिनिस्टर मुकुल संगमासु हयेंग स्टेट अदुगे गवर्नर उनना बाहाइजख्रे गवर्नर ना उनबगी अयाब पिरकपगा मुकुल संगमाना लुसिंगबा कांग्रेस MLA सिंगना गवर्नर दा कांग्रेस ना सरकार सेमननबगी क्लेम तगदौरी पनबयाबदी मेघालय दा कांग्रेस ना सीट कुनमाथोय NPP ना तरामापलमदी BJP ना अनि खक फंगदुना कांग्रेस ना सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ओइखिबनी अदुमकपो NPP ना BJP अमदी अतै पार्टी मचा सिंगा पुल्लगा सरकार सेमननबगी अयाबा गवर्नर ना पिखिबनी अमरमदा इंडिया पुंबगी ओइना हयेंग प्रदेश कांग्रेस कमिटी सिंगना मागी मागी स्टेटता वकत मिफम फंबगा लोइनना गवर्नर सिंगमदी प्रेसिडेंटता BJP ना डेमोक्रेसी बु खोंगाउनरे हाबिगी मायोक्ता यानिंगदबा फोंदोक्तुना चेरोल पिसिनगदौरी मणिपुर दा कांग्रेस ना सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ओइबदा सरकार सेमनबा हाइजबदा ताबिद्रगा कर्नाटका दा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ओइबा BJP दा सरकार सेमनखिबा BJP की डबल स्टैंडर्ड ओइबा थोंग अदु उथोकजरे हाइना हानिगी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर MLA गायखांगमना फोंदोखरे ngasi babuparada laiba mahake quarter da paumi kharaga akhanana unaba aduda mahakna makhatana laingak asigi constitution gi system pumna mak thugai duna lobu mathak makha onthokle longak na satka daba mioi singna lo thugai raklabadi laibak adu afaba oiroi BJP na constitution gi mayokta thabak tawriba asina takpadi anti people oiba पार्टी ओइरे आइन हाइबसी मियोय पुमनमकिने मसिगी मखादा शासन तौगदबनी अदुबो शासन न चटना पथापसिंगे मथक्ता लैबगा चप मानरे मणिपुर कांग्रेस ना MLA कुनिपन कादुना सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ओइखिबा मतमदा सरकार सेमननबगी चार्ज पिबिदना चटनारोल पुमनमक थुगाइरगा कुनमाथोय खक्काबा BJP दा गवर्नमेंट सेमनखिबा अदुसु अंगकपा फावी गवर्नमेंट सेमननबा गवर्नर दा हाइजरबसु BJP बु पार्टी बो नारोल दा गवर्नर ना इनवाइट तौखिबा अदुसु मपुना चानबा ngami हाइबगी मतागुम तौखिबा थवोंगने
Manipur single largest party oikiba Congress da government sem na bagi khudong saba pidraga Karnataka da single largest oiba BJP da government sem na ba invite tawkiba achawba wahang amane Congress samadi ZDS ke alliance na Karnataka ke governor da sarkar sem na ba haijabada tabi kidaba leibak asigi lobu singna bani BJP ke lengak asina Bharat ki constitution bu mathak makha onthok tuna democracy ki system pumnamag thugaire haina maral sikhi Prime Minister deki Minister punamak MP yauna ada kem torkanda chathari ba lalong mayam se ubada damna unusual eba yeng haidaba u haidaba potam oire aina sibu protect onaba leri ba sarkar chana aina sibu thuaire badi anana bisa to wani asipunamak se khalu bada akoi it is something unthinkable damna laibak thibani damna sibu se Uhai dapat tahan dapat buat apa? India thokra bahaya se, India ke future se, hari dapat BJP ke sarkar makha sudah kali thokra dah gaya hai se, kacau bo akki bo melere. Amaramda India telengak pariba BJP na Indian Constitution mu ikai khumnadre haina Manipur Pradesh Mahila Congress ki President Kumari Loitongbam Tilotamana su maral sikre ngasi Youth Congress amadi NSUI yauna Mahila Congress na sinduna bitiro talaiba Congress office mamang da phamkiba wakat mifamda mahakna phongdokibani wakan mifamadu da Youth Congress NSUI amadi Mahila Congress ki lusingbi kaya saruk yakhi wakat mifamadu da BJP na sathariba Indian Constitution bu khongoi na ba thawang bu yaning da ba phongdokpa placard kaya so sizinaki tilotamana makha taraduna government semba habasi khwaidagi yamna vote ka ba party da ahanba khudong saba pigadabani Goa Manipur amasung Meghalaya state ta makhoina ngami habagi mawongda BJP na sarkar semanba si Indian Constitution bu thoksadabani loinana thawong asi yamna laibak thibani haikhi Chief Minister ki wasak lawraga hafta ama chance piraga horse trading ki type ta MLA mayam laina lawgi dam ta hafta ama chance piri bra India democracy sibo totally shattered to biraga yamna dramatize hoiba fibam da sana birak pase masi laibak thibani Satkiba April ki tang kuntarukta interlocutor RN Rabina Indian Express ta Manipur da Naga Singhi Territorial Council semba Kaman Naga Cultural Body semba amadi land law enact tawbagi wafam palaga phone ki badugi matangda Prime Minister Home Minister amadi Manipur ki Chief Minister na tumi nangasi phawba laisile haina UCM amukko amadi CCSK na yaning da bafong dokre ngasi ka sampat laima jamlai kai community hall da lupsing asina yaning da bafong dok tuna wakat mifam sathaki Manipur da jun tara Nepal ki thoaning da ba thokdok adugumba amuk hanna thokna na basin ngano haina amukko ki President PS Devan Sharma na phongdorakhi Arena bigi statement se masi karam mong da hairi bano aduga ma ki wafam se akoi ki Prime Minister Office aduga Home Minister Office na masi karam mong da recognize tawbra tawdabra haibase masi yam chengna mayek chengna Manipur miyam da khangan gadabani state amo na laijariba lamchigi wafam chingchina tadraga aduga kanagumba organization gi loop ki natragana community da yumpham oiba wafam jingji hanna pukhalaga na masidai waroisin porangna nabne haidana sigumba mayam chingchina sum thabak chi tangchela agadi masi Manipur da achauba irang lakani UCM ki President Sunil Karamna Manipur da ethnic line da administrative division thamba yaroi amadi state bypass tawba yaroi furup kaya khundaminari ba Manipur da Naga territory map yak pahaibasi oithokta bani RN Rabigi statement adu Prime Minister na athupa matamda sengdokani haiki agreement si karimte yaudi haidana Prime Minister na bo lagana sengdokra Home Minister na sengdokra aduga Manipur ki BJP ki spokesperson kaya na so hai kare Manipur da hai Manipur ki wafam ambok yaute Manipur ki wahi ambok pakti hai daga hausi RN Rabigi statement namkak chita tholai ba wafam masing ase masina maramar kana Manipur da mai hau na sakani Tungda Kasampat Lemazam Laikai Community Hall lagi hauduna Manipur ki Chief Minister da memorandum pisinna ba miyam gi oba khongsat amasatki amuko UCM CCSK amade tongan balup kayagi luchingba kaya saruk yaduna lakpa khongsat adu nityapa chuthek yoramdai da police na thingki Manipur ki ngamkhai kaiba yaroi haiba kholau kaya sulauki khongsat adu da saruk yakhi ba miyoi khara khangatuna Chief Minister unana ba changhanki
मियामना खंगनद्रिबा लम कोइबसिंगना पामनगदबा मफमसिंग टूरिज्म डिपार्टमेंट सेमगटकदौरी मसिगी मतंगदा आईएसटीवी न्यूज का उनबदा टूरिज्म डिपार्टमेंट की डायरेक्टर इबोहलना वफम कया थमलकली हाइरिबा मफमसिंग असी सेमगटनबा थबक कया पाइखटपा हौरे हाइना फोंदोरखी जिंगसे कोई आइडेंटिफाई तौरगा अखोई टीम थारगा हौजिक आइडेंटिफिकेशन की प्रोजेक्ट कोई चथरी अखोई खौबुमदसु नौ नौ हंदक प्रोजेक्ट अमा तौननबा कंसेप्ट नोट कना सेम लाकनरी तमिलनाडु जैलाट लेक तमिलनाडु लाकदोबा कोई वर्ल्ड की वेबा हाईएस्ट ब्रिज लाकदोरिबा मसी सोइदर टूरिस्ट स्पॉट अमा ओइरकनी सुमाइना कोई मफम जिदा अनटेप एरिया लेरिबा सिंगसे कोई टूरिज्म डिपार्टमेंट सु कोई मसी कवर तौननबा याम कना होनजरे टूरिज्म इंडस्ट्रीज ना चौबा सेंदा लंबी अमा ओइबा ngamgani haibagi mityengda lengak asina paikhalakliba thabak thoram singda manak nakpada leiba miyamna mapung phana saugat piyu manipurda tourist lakpagi masing nongmagi hengalakli haide nungda hantaki 2017 18 loigiba sahi jida akoigi foreign tourist lak basi 3787 aduga domestic ki wen lak basina 1,64,483 aduna sahi hogiba sahi khara jida akoina yengjabada tourist की मसिंग असी याम फजरा सांग नाइन हेंगलकली कैबुलमजाव नेशनल पार्क की अकोइबदा लेरिबा मियामना नेशनल पार्क असगी मनुंग चंगदुना nga फाबा अमदी मतमतमगी मना मसिंग कया हेक्तुना हिंगनबगी लंबी ओइरंबा अदु पार्क असिदा चंगबा यारोय हाइना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ना थिंगबा थमखिबदगी पार्क की अकोइबदा लेरिबा मियोय कया सुफम नोफम खंगदना लेरकबा अदु हौजिकती मसाना मसाबु थबक पिजबगी माइकैरमदा माइ ओनसिनरकली कैबुल सगाराम मखा लैकाइदगी ओइनाम असोकौबा मियोय अमना कैबुल लमजावगी अकोइबदा लेरिबा मियोय सिंगबु थबक पिनबगी पांदमदा मियोय कुंथ्रा रोंग nga फानबा लांग साबगी थबक पीबा हौरे महाकी थबक असिदा सरकारना मित्यंग संगबीबा पामले हिरम सिदा रिपोर्ट अमा लांग साबगी इंडस्ट्री से सिबु चलाइरिबा ओइनाम असोक सिंहाना महाकना करी करम वखलोंदा मतौ करम तौना हाइरिबा इंडस्ट्री से सिबु चलाइबा हौरखिबगी हाइबगी मतंगदा आईएसटीवी न्यूज ता परफॉर्म किया फोंदोरकली अखोई सिगिदी कैबुलम ममांगना कैबुलम जाव जाहंद्रे मनिंगना फिशरी डिपार्टमेंट जाहंद्रे अखोईदी थबक सुबम चफम सिगिया लैतबनिना मसि तुंग कोइना खितांग तौबो याबा प्लान से पैसा लैतना तौबो याबसि कइनो होना सुम कुपना सुम खनजबदा थांगागी इमा इसा हिमीबा खोइगी प्रजा मयाम सिदी युम ममत निपा मंगा लैबसि सम अमख पाता द जोते लोइ ताय अदुना युम खुदिमु लोइना पानबा हिबा ngатani अदु जस्ट ngasi mak होसी लौरगा ngasi mak tharaga nga phaba haibasidi khudakta pambasidi khoi fital loibasi mo yam pame aduna lang utong tra lagu matam da isana masam sa loi panba hinaba ngatani palingai dun mir humni marini hapta amadum sangeba aduna nga phaba haibasi nini humi da phabani phadeta dum loi hin hanba aduna asigi pose soidana aingon fitta thamaga di pose pamne kani ko haiba wakan site gai sideni sigi ga थामदा चौराकना लुपा लिसिंग कुंदगिना कुंथ्रा फावबा मसागी इनकम तानबा ngamjari हाइदना अशोकना परफॉर्म किया फोंदोरके मसादा नतना सिमी कुंथ्रा रोमबु हिंगनबगी लंबी पीरिबा ओइना मसोक सिंहाना मावने इंडस्ट्री ससी हाउदोरखिन मतंदा इंडस्ट्री ससी हिंगनबो होन हाइदना मतम मतंगी लंगा पीमरि लिनबा लोइसंग सिंगदा चंगदना लोन चिंगबा शेलगी ओइब मतिंग पिबिनबा हाइजरुबदा ताविरखिदबना कनागी मतेंग यावदना ngasi fawba masagi araiba sel karana industry sasi chalaiduna lakli kebilamjau national park manung sangduna nongmagi aphangba loglai pulai hektuna imung manung puno hona janambadagi park manung sangbagi athingba leibuna ngamna ba haiduna phi saduna imung manung pubada awaba kaya mayok laramba du hojikti ashok kumba lamdam masigi wakhal leiba mioi amana asigumba industry sama lamdam masida linkatuna masadu natna makoi gumba mioi kayabu थबक पीबा असिना हौजिकती इमुंग मनुंग पुबदा यामना लाइना पुबा ngamli haina मखोई मखोईगी ओइबा मोट कयासु थमनरकली ममांग फी सारामे अदा फी सारामदो फी साबदे सिन फै हाइना सिदा सुम थोय सही अनि मुतिसु हाना ममांग पालिसिंग अदम तारामे दुबो पालिसिंग ताबा यारक्तबदगी दां पांदों यो लांग पान बसना कोइना पैसा से सुंपु पुथोक्तना कोई सोमदगी लांग से लौथरगा पालेबा अदुगा फी साबसिना इसाना पैसा पुथोगा साबनिना लन लेबा ngamaktaba गवर्नमेंट की थबक नाइदना मसाना मसाबु थबक पिजबत नतना मियोय कयाबु सु थबक पिदुना लमदम मसेगी सेमिट लोंदा हेना अचबु मतिंग पांगनब होना जरिबा मियोय कया सिदा
पालिब लेंगाक असिगी लुचिंगलिबा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना खुंगंग चची हाइब मिशन कया पैकेट पिदुना खुंगंगी मियोय कया बुसु अनौबा मंगाल पीनबो होनरिबा असिगी सरुकुम ओइना असिगुमलबा एंटरप्रेन्योर असिदसु मसाना होनजरिबा सिगी मथक्ता सरकार की मैकैदगी मतेंग पांगबिरबदी थबक थीबदा अवाब कया मायोकनरिबा मियोय कयागी मतेंग ओइबदा नतना लमदम असिगी सेमिटलोनसु अचौब मतेंग अमा सोइदना ओइबा ngamgani हाइबसिनि आईएसटीवी पाउगिदमक ज्ञानेश्वर युंखाइबम तेबेलमजाव सग्रम मखालेके चिंगी मफम सिंह लेरिबा इम्फाल तुरेल के सरुक सिंह तुरेल खोंगनुंग अमदी तुरेल खोंगबाल दा युम यावना दुकान न सिंह कया साजलिबे सिंह तकथोक पहौरगनी हाइना वाटर रिसोर्सेस मिनिस्टर लेटपाउ हाउकिप नंगासी सेकमाइदगी कांगपोकपी फावबद चेलिबा इम्फाल तुरेल की फिफम यंगसिनबे चटपद फोंदोक्रे खोंगसद अदुदा रेवेन्यू मिनिस्टर कराम श्याम ट्राइबल एंड हिल एरिया डेवलपमेंट मिनिस्टर काइसी सोशल वेलफेयर मिनिस्टर नेमचा किपगेन अमदी कांगपोकपी की डीसी सु सरुक याखी मिनिस्टर लेटपाउ हाउकिपना मखा तारादुना इसिंग इसाउदगी ngakthoknaba amadi turel lunna lehenna sarkarna paikhatliba thabak asida miyamna mateng pangbiyu waisel maril su sengba haure sarkarna paikhatliba thabak asi miyoi kharada awaba piba nate act amadi ain gi matung inna manipur miyamgi yaifanaba paikhatpani turel khongnung amadi khongban tengthokpa asida pata paiba miyoi yaramlabadi achum aran thidokpada matam changani haiki manipur ge irecha mayam asina amamuk bhap ta da badong na tawwa pot ama hek wi aduna akhoi na paikhali si akhoi personal gi kanar wanate praja miyam gi manipur ising saudi kan si adagi khitang amani khak lem ho basina kari tawbuno habada moi gi paka pata ne na pothore lebang miyam na lan lobi ganu pata du pothorak panina kari no adu chumbalan ba du verification am changbane matam khitang lobani kanam ta gi achan mirai leite chap manana loina tawrak kani haise egi assurance रेवेन्यू मिनिस्टर करम श्यामना हंदक सरकार ना तुरेल खोंगनुंग तेंगथोकपगी थबक पाइखलकपा असिना तुरेल गी इसिंगी इसेल खोंगजेल चाउना चेलहन मंगमले अफबा खोंथांग असि मिपुंग खुदिंगमंगना याफम थोई तुरेल गी इसिंग असि मियोय कयाना थकना चानाबा ओइना सिजनबना तुरेल सिंगलुना ना थंबा तंगाई फदाबा अमा सरकार ना इसिंग इचाव खक्तदगी ngakthokpada natana तुरेल गी इसिंगलुना ना लेहनबा खोंथांग असि पाइखलकपनि हाइखे इसिंग से कंटामिनेट तौरकदबा अदि इसिंग मोलहनबगी पोटसे थिंगननबगी दमकता खोंगनुंग गयामना नकनबा जगह से अखोई तकथोखिननबा अथुबा मतमदा नोटिफिकेशन अमा थोअगा सरकारना थबक अमा ओइना लौखटलगा दे मणिपुर प्रजागी आइफनबा थबक अमा सुंसोय सोयदना लौखटकने हंदक मणिपुर सरकार ना इम्फाल सिटी मनुंगदा पैसेंजर सर्विस तौरिबा 5 टन गी मखादा लेबा डीजल गाड़ी सिंग संघलोय हाइदुना लौखिबा वारेपो यानिंगदबा फोंदोक्तुना संगसिन किबा पुंगनि फुनिपाल गी खोंजंगदा फाजन किबा ऑटो ड्राइवर तरेट की मनुंगदा मियोय तरुक करेम कथाय नबीबगा लोइनना मरु कोकथोकलगा थादोरखरे थवोंग अदु जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ऑल मणिपुर अंडर 5 टन पैसेंजर सर्विस ना कन्ना यानिंगदबा फोंदोरकले खोंजंग अदुगी मनुंगदा तोंगान तोंगान मफमदगी गाड़ी ड्राइवर निफु हेना फाजिन की मदुगी मनुंगदा पासोय पुलिस स्टेशन कोन मफमदगी गाड़ी ड्राइवर तरेट फागलगा अहिंग अमा कस्टडी दे थमलगा मथंग नोंगानबदा सजीवा सेंट्रल जेल दा थाजिन की अदुगा ngarang tang 13 ta मियोय तरेट अदुगी मनुंगदा मियोय तरुक पु करेम कथाय नबीबगा लोइनना मरु कोकथोक पिरखिबनी हाइरे असिगुम्बा लेंगाक असिना असोनबा सिनमिसिंगी मथक्ता चथखिबा मियोट मिनै अमदी मियोयबगी पुंसिगी इकाइखुमनबा खोंगाउनबगी थवोंग असिबो जेएसी ना अकन ममोंग दा कंडेम तौरकले इम्फाल सिटी मनुंगदा ट्रैफिक अमदी पॉल्यूशन गी ओहलिबा सक्तम सिंग असिबो असोनबा नौमगी चरा तालगा हिंजरिबा सिनमिसिंगदा ताइसिनबिबा असि लाइबक थीबनी लेंगाक असिना सिंदा मियामगिनी लेबाकिनी हाइदुना ngang saklaga sinmisingi punsi amadi puksak lambi thadetpagi thawong asi chathbiganu amadi karem kathai biganu haire Kilawat mangagi grid connected roof solar power plant amangasi Deputy Chief Minister Waijoy Kumar na Uripok Khostam Laikai Community Hall da sangakre tharom aduda Uripok Khostam Laikai Youth Development Club ki President Ai Rajnikant amade Manireda gi Director L Manglem su saruk yakhe El Manglemna miyamna sel piduna mai leiduna lakhiba adu hangliba yumthak singda scheme asigi makhada solar roof palabadi sel isang sangdana yumgi mai thanbada natana government ta arema mai yonduna sel tanba yai hakhe Deputy Chief Minister Waijoy Kumar na Uripok ki kasin koya sinba thungna mai ngalhan bahibasi mahaki matam kayagi mamangdagi mangjarakpa manglan manglan asinga sidi mangphauna bagi lambida lakle kendra sigi mafam kuntra mangada solar roofing paikhatlagani masida miyamna mateng pangbiyu haiki
Salai Holdings Private Limited ki Chairman cum Managing Director Narengbam Samajit na handak World Achievers Award fanglakpa amadi mahakna tawriba thabak thawram sing bu Minister N Biren na thagatpa phongdoktuna kudol pot pikre. Manipur Cultural Forum gi humpu suba chahi Diamond Jubilee thoram ga mari lenana lamdam asigi art and culture amadi literature gi saknairaba miyoi singda manamathum yenthokre. Maharaj Chandrakriti Auditorium da pangthokiba thoram aduda Art and Culture Minister L. Jayanta Kumar, Deputy Minister Y. Joy Kumar, Education Minister T. S. Radhe Syamsu saruk yakhi thoram gi sargoma oina forum na puthokpa se phong ritu gi akhanna issue amadi souvenir phong ki Minister Jayanta Kumar na Manipuri culture asi mapali miyoi singna wangna thangalabasu ekhoi masel maraktadi yokhatpa amadi thagatpiba watli haiki forum na thangalakpa समाज की हौजिक लेम कांगोसनी तुम खंगी दबदोंना तोबा लाइरी पाबक चांग नोवेल अदे पोएट्री अदे एडिटी से पाबक चांग को लाइव मकल यंग जनरेशन मसिदा मांगसिन लपदों तोबा हाइबेटाई Deputy Minister Y. Joy Kumar na fajaba philosophy da yumpham oiba pukai na thalaba Manipuri culture aikoi na kaya yamna khangba ngamlabagi haiba nainami na si phongdokhi. Culture is India is a very rich culture. In every field, literature khande, music khande, dance khande. Ado aina ngasi forum sida ina thamjani mede. Are we able to understand our culture properly? Ngasi ki matam sida what the society is doing, what are we doing? Naturally, our presence is nothing and our future is totally lost. Khundrakpam Kendragi Manungsa na laiba Sagolmangda District Hospital sabagi mamtangda sani saroi haiduna yetna ba laibadagi Kendra asigi miyoi singda tangdu laitana laitriba asi kokna na bandamda Khundrakpam senior citizens danga si Manipur Minister N Biren unabaga loinana miyamna jangsilliba khongjanga si matam khara leptuna ingna sikna laina ba appeal tawkhre ngasi Manipur Press Club ta pangthokiba pawmisinga unabada hana Manipur Legislative Assembly gi Deputy Speaker oiramba L Lalana ngasi Minister unaba aduda maikai domgi miyam gi thengnari ba awabasi khangmaga loinana waroi sen purakna ba hotnari haiba wafam phongdorakli masida sunatana lamgi matangda laikhai tadaba kaya leramba adu department na yangsilli miyam na ihau tawbidana pukning phathana lebina ba appeal tawrakhi amaramda hospital hongkhidana ba maikai adomda khundari ba chingmi tami kaya ge awaba yengbiraga hanna urep uyung tamkhraba mafam asida hospital sabina ba chief minister da taksillam ki haina lalana makata na phongdokhi maramasina lamdam adomgi miyam na pukning phathana lebina ba su appeal tawki Sagolmangdagi District Hospital hongnana bahonari ba thawong apunba nupi lup khurai amasung Paradise United Mental Association khabai soi khomidok karongna yabangam loi hairi thawong asigi mayokta Sagolmangi je asina tha sigi taramapaldagi kauriba total shutdown asida lup ani asina saugatkani hairi Ramzan Thana Lakpada Manipur Chief Minister Nongthombam Birena State asigi miya maru oina Muslim isil inaw singda yaipa pauzel pirakli senglaba Ramzan Tha asina tangdu laitaba nunga yaifaba watapa daba state ama oira sano hairi hauzik maraktatna break amatang lauzari Goods and Services Tax GST da register tawiraba taxpayer khuding makna matam chana GSTR 3B monthly return file tawiyu Eprhagi GSTR 3B returned file tawbagi aroiba numiti lakliba May kitang kundani sale changdana return file tawnabagi damakta All Guwahati High Court Building North AOC Department gi Facilitation Center da lakpiduna return file tawiyu Kanganjariba Department of Taxes Government of Manipur Baba Quick zone gidi tata college di mamal suma pang kuding jamane yo suma ngaro pista salabnina adu suma takta superlink footing gi offer me amon piri sidi tas electric rang no sin bagum na yo tisin bayar dudi sana gi muhut yang na sin bayar Jolip 100% natural syrup amasung capsule yu thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjangi liver soklakpadagi kuchu sengaktaba haksang soktharakpa tumba chaba yaraktaba khong hamba nungairaktaba singbu phanba ngamba amata ngairaba upaidi Jolip syrup amasung capsule diabetes singidamakta Jolip capsule chabiyu India gi ahanba national award di Government of India na piba Silver Dew
मखल सुना लेजरे हाफ लीटर 750 ml 1 liter 2 liter 5 liter and 20 liter jar as an distributor amadi akupa marol loktak industry industrial state takiel da contact to view Comprehensive Concept School Sanagro. The Mark I scored today is impossible without the guidance of Comet. It is not possible without them. I would like to thank Comet for helping me achieve what I have achieved. Strategy, planning and the weekly examinations of Comet. Question analyze one of the best coaching centers that provide a concrete foundation to their growing medical experience to a promising future. Break tungda taramna oksari makatapa pauda Manipur People's Party na su sagol mangi JSC ki khongjang asi sogat kani hairi ngasi party office ta pangthok pa paugi mifam amada president oinam Jugindrona mafam adugi miyam na thengnari ba khudongja da basing yenglaga sagol mangda district hospital saba maram chai lamgi oina su marang kairaba mafam adu da hospital sadana ba rajniti gi oiba khutchangna duna miyam wahan badi chumloi haiki political party moina leiriba BJP amasung congress na makogi राजनीति की खुदोंचाब येंगा सुमाइना लंदमदर लेबा प्रजा सिंह येंबिदबा हाबसे यामना खुदों थिंगाइनी मरमदी मसिदेदा राजनीति वफम चंगम थोकदे हाबसिमसु एमबीबी ना थमजगे Manipur के गवर्नर प्रोफेसर जगदीश मुखीना ngasi मोरेदा लेबा इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट की फिबम यंगसिन क्रे गवर्नर की खोंसत असिना इंडो म्यांमार फ्रेंडशिप ब्रिज अमसुंग गेट नंबर 2 की फिबम सु यंगसिन की गवर्नर ना पाउमी सिंगदा हौजिक सागालिबा चेक पोस्ट असि लोइसलबा मातुंग लेबाक अनि गी मियाम गी मरकता हेन नुंसिना बा प्राइम मिनिस्टर ना हटनरी ललोल इतिक निंगथिना तौरप मतमदा लेबाक अनि गी अफबा मरी लेगनी स्टेट असि गी लंबी थोंग सेमगतनाबा अनौबा प्रोजेक्ट कया पाइखले हाइखी खोंसत असि गी तुंगदा मोरे ट्रेड सेंटर की कन्वेंशन हॉल दा तोंगान तोंगान बा कम्युनिटी सिंग लुसिंग बसिंग बोर्ड ट्रेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स की थौपुब सिंग यावना वारी वताई सानकी ललोल इतिक तौबदा खुदोंग चादबा अमदी मोरेदा हौजि हौजि की ओइना इसिंग अनालायंगी अवार्ड अपा सिंग गवर्नर दा पुखतकी टेकअप करूंगा यानी ये बात निश्चित है कि हमारा जो नए प्रोजेक्ट्स आए हैं वो आपके इस राज्य के लिए बहुत अच्छा बजट एलोकेट किया गया है रोड्स के लिए और रोड्स को पहली प्रायोरिटी देकर करके डेवलप करने की हमने योजना बनाई है इसलिए जो आपने बताया है वो रोड भी उसी के अंदर सम्मिलित होगी और उसे करवा कर देंगे Manipur State Legal Services Authority की मिजिंग मखादा District Legal Services Authority Impal West अमदी All Manipur Nupi Marup Konthokjam Kendra Development Committee na sinduna nomogi oiba Legal Awareness Program ama Nambol ki Kangmong da leiba Tongbram Lekai Community Hall da pangthokre thoromaduda Kangmong Gram Panchayat ki Pradhan I Binarani Devi All Manipur Nupi Marup Konthokjam Kendra Development Committee ki President M Sakhi Devi Nambol Police ki PRO in charge Roman Yauna Miyoi Kayana Saru Yaki मखुत्ता आइन पाइदुना रेस्टोरेंट ड्राइव चथरुबा कंगलै चनु कनबलुप के CKL की थौमी मंगा मियामना फादुना पुलिस तसिनख्रे थौदोक असि असि नुंथिल पाटसोय पुलिस स्टेशन की मनुंग चनबा पाटसोय पार्ट 4 दा हांगबा वैलेंटाइन रेस्टोरेंट ता थोखिबनी कंगलै चनु कनबलुप के CKL की मेंबर कुनमुकना मारुति वैन अमदी ऑटो रिक्शा अमदा लाकलगा रेस्टोरेंट असिदा इचम चमना फमजाबा मियोय अनिबो फादुना पुननबा होटनरुबा अमदी मखोइना रेस्टोरेंट अदुदगी फाकिबा नुपी अदुबो खोंगोइनबा मानबा थवोंग चथरकपदगी महाका लाकमिनबा नुपा अदुना मधुबु तौदनबा थिंगलुबदा के CKL की मियोय सिंगना नुपा अदुबो तमथिना फुबिखी महाकी कोक की सरुकता सोकपदगी हॉस्पिटल दा पुखतकी चथरिबा थवोंग अदुबु लेकाय मियामना येंगबा नुंगाइतबदगी रेस्टोरेंट ड्राइव लाखिबा मियोय सिंग अदुगा निंगाय संगदानबा थोरक्की तुंगदा के CKL की थौमी सिंग सेनखिबदगी मखोयगी मनुंगदगी मियोय मंगा लेकाय मियामना फाहौखी फाहौरबा मियोय सिंग अदुदी के CKL गे जनरल सेक्रेटरी लाइस्राम निमोलता खुराई टॉप खोंगनांगखोंग मिरेम थासना पुरुम लिकली साइकल रोड थौदाम बिमोला खुराई कोंगपाल कोंखाम लाइकाय चनम बेबी रोज कोंगबा लाइस्राम लाइकाय अमदी पेसिमयुम बिसेनपुर कोंगपाल खाइदेम लाइकायनी पेसिमयुम बिसेनपुर दी रेस्टोरेंट ड्राइव चटपा यावनना बा पैसा पीरगा नेगलकपनी सु हाइरे
Makoi manga laikai miam na farba tungda Patsoi police station da makoi na purakpa khusukulai singyaw na Maruti van na makhusinaki Yurembam awang laikai mahila samiti ki president Sapam Chandrakanta na miam gu yaifana na balup natraga organization singna restaurant drive chathabada thingba pibagi wafam laite drive chatharaba matungda maduda pamdaba thodok thengnarabadi laikai club maira paibi amadi police ta sinabirabadi henna pelam gadabani makoi na khutta ain paiduna mibu mafam adumakta da phu saiba amadi makoi ki office ta puduna warak watembagi thawong asi yaning de haike अखोई याम नुंगाइजदे अखोई मोइना फारी बसे मोइना सी फते हारगा अखोई खुन लेकाई अखोई कलपाली मैरा पाइबी लेरी सेजिदा सिनाबिर मदुगदे अखोई थमोई जखोई पेन थो मग मोई गिदम अखोई मतेंग पांगजरम याबनी अदु नतदना मखोइना अखोई सेंदा लंबिरम द चथरगा मोइना हारिबा सिगी खुलाइसिना आंगांग सिंजिदा मोइना कंथबिरमे असुंबा पांबा कांबु सिंजिना मसे अंतंग थिगपिरगा हारिबा मी सिंजी अंतंग दि कनो तौबियो Inglisingani taret ki December tara tarukta paura bida bom pokhai bagi thokdokta khong animak kakraba layakpa konthaujam Michael bo masagi sanaba fam ama art and culture department ta pinana ba ngarang fam ki ba cabinet na ayaba pirakpa bo harau nungai ba phongdok pagi thoram ama wa khong da laiba Michael gi yumda pangthokre peace and development coordinating committee na sinba thoram da committee asige vice president Selun Guite laikai gi ahal ti Surchandra ke es nilamani susaru yakhi Michael na laibak thiba thokdok amana khong yaw da bagi awaba khangduna Lairakpa artist ama oirakpa bo Manipur government na ubirakpa asina malem gi thaki jangdamna ba kayada saruk yaba ngamna bagi pangal hapirakpani haiki khong ani makak na miku phaw da hanbai tan jangsalaga Manipur government ai ngod achievement amakak koi government job sangbi achievement amakak leiki haiba record se leirabanina ai da natana vision art kilam da chatli balai bu pamjaba brush color canvas ki taibang ngauja ba mi kaya akta da mikup simang na thona hape haijaningi Manipur Building and Others Construction Workers Welfare Board ki makhada Kumbi Kendra Workers Union na sinduna nomagi oba labor singe awareness program ama Kumbi laibong makhong andap ta pangthokre Manipur Building and Others Construction Workers Welfare Board ki makhada Kumbi Kendra ki oina group ahum thokna khaidoktuna beneficiary samayangkhai na saruk yaduna phi tubagi training tawrakhi ba training samayangkhai da machine sing yenthokpaga loinana labor card sing khusinakhi thoramadu da Kumbi Kendra ki MLS Bira Board ki chairperson oiramba Prasorjit Kumbi Municipal Council ki chairperson and Ibesa Vice Chairperson Babichan amadi Councillor kayasu saruk yakhi MLS Birana miyam gi yaifana bagi damak mahaki maikai degi tawaya ba thabak sing paikhat khigani phongdokhi People's Resource Development Association Sinduna Oxfam India ki mijeng makhada neminini sathagada ba task force ki training program kiam baning sing sanglen Bisnupur da haukre thorom aduda association ki secretary L Suranjoy UNMM ki consultant Ozugeshwar Maitai amadu Oxfam India ki state coordinator public health promotion Neha Susaru yakhi Land and Properties Owners Association National Highway 37 na ngasi ayuk pung taruk tagi Imphal Ziri lambida kaukiba pung nifunipal gi ban na highway asida gari sing sena khidre khongjang asi kaithel manbida gi faitol phawagi National Highway na so labalam yum kai amadi horticulture gi pothok singi compensation pidabagi mayok ta changsin khibani khongjang asina maram oiduna potpuba gari kaya highway asigi mafam kaya da panduna lainakhi association gi secretary SK Adivauna mari lainaba authority na khunja singi pifam tokpa compensation athuba matamda pithokadabani haiki और हाईवे की ngasi 18 pung truk ti hawba 19 gi pung truk AMD ki hawba hi tawnan ba aina ko achepa wari am lawrbani M2 kamadi MGO na sangsilakpa 7 pay commission na halu haiba khongjang asi ka thana nimit yangkai tari ni sukre khongjang asi bo sogatuna Directorate of Settlement and Land Record ke employees sing ngasi department asigi lamphel lai pa office mamangda sintha leptuna wakat mifam chathakre Taret suba page na halu haiduna ngarang dagi Government Services Federation gi thabak lepagi khongjang sogat aduna ngasi Assembly Planning PHE IFCD Education S PWD Minor Irrigation Imphal East Zone 2 West Zone 1 Zone 1 Education Office thabak lepagi khongjang sangsin kre masina maram oiraga office singi thabak sing sap lep kre Amaramda Manipur Secretariat Services Association na su tha sigi kulumdoi second half day sis work strike jang silagani haire numit khudingi nungthil pung amadagi pung manga minute tar manga fawba nong matangkhai thabak lepagi khongjang me kuntaruk fawba jangsin ngani haire
DC Tamenglong Armstrong Pame transfer taukiba thawong Tamenglong miyam na kanayaning da bafongdokli Manipur ki district singi manungda khwaidagi sothana lairiba district asibu chakhotnaba hotnabada chauba thangdang laurakliba naha oiriba officer asibu district asidiki lokthokpa haibasi makhatana district asi chakhot khongthang da thinta hanaba thawong ne haina Jamaipui Baudi Tamenglong Toksem Area Students Organization Society for Enhancing of Tamenglong na phongdorakli. There is a way to reference back the statement. We would like to say that please put it the stay order of our Sir Armstrong Pame DC Tamenglong back to our district once again. And if the government failed to do, we are ready to take any kind of agitation in our district. Ibadok Tangjing Moirangbu Kanglay Ningtaugi Kutagi Moirang Miam na kalhauduna harau saksel tamdana lakiba namit po ning singduna jahi kudingi pangthokpa tarataret suba restoration degi thauram ngasi ibadok Tangjing laikol nungda pangthokre ibadok Tangjing Moirangbu kannaba sangsin kiba khongjangda lusing kiba mioi tarataruki mafamda miam na laisu katuna ikai khomnaba utki phamnai ba chairap loisang amadi interim executive committee Tangjing Seba Mandal anina punna sinduna pangthokiba thauram aduda Moirang Ningthau Konjengbam Ivohal Khatrak Pasala Iboso Asupa Pukrambam Kalenjau Amadi Moirang Kendra ge MLA P Sarat Chandra Tangjing Interim Executive Committee ke convener Hemamcha Soba loinana ibadok Tangjing gi phamnai ba kayana saruk yakhi Hanagi gang rapta senaba mioi mangagi manungda mioi mari faraga mioi amabu rajniti gi khutchangduna phaba ngamdaba asida senariba rajniti gi lusingba si masakhang mangamlei laingak asina rapist kan khatpa rajniti gi lusingba asi tanthokadabani mahakpu pham lokthokpa loinana gang rapta senariba mioi sing athuba matamda phagadabani haina Student Socialist Union Manipur amadi Proletariat Feminist Movement ngasi kaisampata leba Student Socialist Union Manipur ko office ta pawmisinga unabada phongdokre Union ki convener Naurem Tanoranjan na laingak na thuba matamda thabak lokhalaktrabadi pamdaba khongjang kaya changsilakpa yai haiki simna thamliwa pharmacy athu matamda thabak onthok da taragadi lakliba date 20 da all political party mi phama phambagalona mathang nungam ba numitagi hena thoga ningda ba thodo wa thokya kunaya sida miya galona khoni ihok changsilom matamda tholokpa yai Department of Relief and Disaster Management ki makhada RNDM, SDMA, Forest Department amasung PWD na puna sinduna Jirbam District ki tongan ba NGO community leader DC ki staff singi disaster management ki training program pangthokre hautopugi thoramda DC Robert Khatri Mayum SDPO RK Charles Susaruk Yakhi Children with special needs ki makhada SSA Kaksing block na sinduna medical assessment identification camp ama Patrick Singh Junior High School Kaksing da pangthokre sahi taruk tagi tara mari fa bagi manungda laiba mit ubagi sakti wa laba wa mangang bangamdaba ta bagi pangal wa laba budhi soiraba angang sing masakhang dok pagaloina na disability certificate sing yanthokhi Haukiba Mars ki tang kuntarukta ki satharakliba measles and rubella campaign Churachandpur district ki oina sada marfu manga 10 mapantaret yauduna maipak na sathari punna angang lising marfunipal samari yang mari target tawbagi manungda tha asigi tang tara mari fawbagi manungda angang lising humbudra taruka supna ni funitho hida kapthokre mama mapa singna hida kapthokpa yaningda ba yauna maram kharadagi angang lising tara ni thoirom hida kapthokpa ngamdri Imphal Dimapur lambi gi Kaubru lamkhai dagi tafo kuki phawbagi lambi semba loisindabana uful hobadagi miyam gi haksel da chauna akibe pire mamang sahi gi October tang tarukta Kaubru lekha dagi tafo kuki phawbagi lambi semba ga mari lenana kuki inpi kangpokpi district ki makhada civil society organization singa lambi semliba agency Bharatiya Infra Project Limited ka yana cherol inaduna miyam gi damang afaba lambi ama ohenna bayana khibani adubo ngasi phawba miyam na nungai be lambi habedu chatpa phangdre Kaubru lekhatagi kaithel manbi phawbagi saruk loisin khre adubu mafam kayada koila sekhaiba yaure mari lenaba authority na hojik lambi sembigi oiriba phibam asida mityang changduna athuba matamda quality leiba lambi ama ohenbiu haire Imphal Jiribam lambida selgi damang mi faba aki akhang kaya pohan bathingna na papandamda kulumdoi suba Assam Rifles na sinduna threat analysis along National Highway 37 highway sida khana naina batharam ama nungbagi bon longdai khunda laiba Assam Rifles game ta pangthokre thoram aduda battalion asi commandant Sinmaya Verma Additional Superintendent of Police Luikham Lanmyo SDPO Tausem Abul Kalam manga suba MRG SC Namsadai Peter CRPF Territorial Army ki mihut sing su saruk yakhi
Kumalampak ISBT gi mayok na badalay ba vendor sing asi pulis na lokthokre mafamadu da potpam paminupi amana vendor sing asi hanahong dokina ba mangjaw na nakangalakpa matalayte sa thariba tawong asi pende phongdoke moi na thanga para sa kapwa du ko yani de sini akoy da di hairam balai te moi na order som balai wera bayai akoy da di hairam de akoy de khamde Satkiba megitang tara mangagi ayok pung mapalom taba matamda singjamay waikhom lekai gi thongkhong da turel da bol takibadagi lokhat na bakum kiba singjamay wang makhetri lekai dagi sahi tara marirom tangai riba ningthauza mahes kobanu pamasa ama turel da tasin kibadagi thiba khangdana lakiba adungasi basikong thongkhong da asiba hakchang oina phangkhre hojik sanabagi paw amung pizare ngasi ki sanabagi pauda Manipur Veteran Sports Association na sinba tournament sing sa The Hills District Sports Veteran Association na ngasi dagi matam pumbagi oina saruk yadabaga loina na sa The Hills District Sports Veteran Association gi Grand Secretary oiri ba nakam ki genasu Manipur Veteran Association gi executive member oibedagi tokle haide ngasi lamphel patalai ba Social Welfare Minister Namsa Kipgen gi kwata da pangthokiba pamising ka unabada sa The Hills District Sports Veteran Association gi President Lunthang Haukipna wafamasi phongdokiba mahakna makataraduna hauji mapal kangjebungda Manipur Veteran Sports Association na sinduna sathariba kun suba challenge cup 2018 da sa The Hills District Sports Veteran Association gi team na league amadi quarter final fawba thoiduna ngasi semi final da Langol FC ga sanabada organizing committee gi maikai degi association asigi team da hanadagi sanaduna laklaba player amabu ngasi semi final nimita chahi sude haiduna sanahanda bahaibasi lautuna bagi thabakni asigumba thong asina maram oiraga ngasidagi Manipur Veteran Sports Association na sinba tournament sing yaudabagi fireb asi laurakpani haiki ngasi semi final maram karina makhona office beral singna ekhoi gi opponent singna complaint to basnu deba makhoi na ekhoi mathak ta complaint to duna maram duna sidi niom chumde ekhoi makhoi gi association makhoi gi chlan cup sa ekhoi jawsi jawra roi aduga ekhoi disik gi oina jamna sana ekhoi na makhoi association office beral sidi condemn to UP gi Miratta lakliba June tara mangadagi tara taret phabo pangthokadoriba first under 15 boys freestyle Greco-Roman style amasung nupi masagi National Wrestling Championship ta Manipur gi team oina saruk yaruna bagi damak weight on ba amadi trial selection lakliba megi tang tara mapalda kumalampak ki SSG holda pangthoklagani haina Manipur Wrestling Association na thadorak pa zerola mana khangalakle Manipur gi oina junior amasung sub junior gi nupa masa amasung nupi masa singi oiba ball badminton coaching camp ama ball badminton association Manipur na sinduna lag iba megi tang kuntareta gi jun kunmari fawa pangthok lagani haide non residential coaching camp asida chahi taramanga amadi taramapal gi makhada laiba thawa yawa sanaroi singna saruk yaba yagani haide Tentha Khongbal Welfare Association sinduna Tentha Khongbal Multiplex Ground da zathari ba tara suba takwa trophy gi ngasi sanaki ba match singda football for Ivana Wangjing FC bu panjel mapal anida aduga nasalna 4 star bu panjel ani sinoda maithibe pikre Numit humni chupna chatharaki ban Impal Suba State Level Jit Kunedo Championship ngasi loisin kre Senapati gi mini stadium da Sports for National Highway team da pangthokiba championship loisin magi tawramda Kuntramari Suba Assam Rifles ki CEO Colonel GK Mahendro District Asigi Sports Officer Colin Khungyo amade atai masak naiba mioi kaya susaruk yakhi team champion na Thobal district na gold nifu manga silver tara homdoi amadi bronze taruk phangduno oiki second position da Senapati district na gold tara mari silver nipal amadi bronze mari phangduno oiki aduga third position da Bisnupur district na gold tara ni thoi silver ani amadi bronze ama phangduna oikre Saliba Thasiki Tangtara Humdoidagi Huyen Lalong Thangta Academy Yumnam Huidromda Huyen Lalong Thangta Association Manipurna Sangit Natak Academy gi mateng galoina na chatharaki ba thangta workshop ngasi loisin kre loisin magi thoramda kha Manipur Thangta Academy gi Sintak Purel Yumnam Amomcha Huyen Lalong Thangta Association gi President Huidrom Prem Kumar amade tai masak naiba mioi kaya su saruk yakhi workshop asida thangta gi Sintak pasingna Manipur gi tongan mafamdagi lakpa thangta sanaroi singda makal makha kaya gi thangta gi mahai sing tambi Hausik makata ba sanabagi pausing boyay ning tawzamdagi amuk pangbigani
कुनसुबा चैलेंज का वेटरन फुटबॉल टूर्नामेंट की अनिसुबा सेमीफाइनल मैच सयनबदगी मैच की 92 मिनट की मखा ताबा मैच सानखिद्रे टूर्नामेंट असिगी अरुबा मैच ता सजिंग एफसी अमदी लांगोन एफसी का सानरगने मणिपुर वेटरन फुटबॉल एसोसिएशन सिंधुना ममांग थागी तांग कुन मापलदगी मपाल की टीम अमा यावना पुन्ना टीम 13 ग्रुप अहुम थौना खाइदोक्तुना इम्फाल की मपाल कांगजीबुंगदा चथरिबा सही सिगी कुन सुपर चैलेंज कप वेटरन फुटबॉल टूर्नामेंट की ngasi सानखिबा अहानबा सेमीफाइनल मैच ता सजिंग एफसी ना लिलोंग एफसी बु गोल अमा सिनोदा माइथिबु पिदुना फाइनल संखिबने मैच असिदा माइ पाखिबा सजिंग एफसी की अमतंगारबा गोल अदु एस बुधना मैच की 39 मिनिट सनखि टूर्नामेंट असिगी अनिसुबा सेमीफाइनल मैच की सानखिबदा लांगोल एफसी ना SISDSBA कांगपोपीबु गोल अमा सिनोदा माइथिबु पिदुना फाइनल संख्रे लांगोल एफसी की माइ पाखिबगी गोल अदु सिंगसितना मैच की 92 मिनिट सनखि मैच असिदा ममांगी लीग मैच सिंगदा सानबा यावखिबा कांगपोपी की सानरोय अमा सही सुदे हाइदुना ngasi अनिसुबा सेमीफाइनल मैच याहुनखिदे लांगोन एफसी की मैच असिगी 92 मिनिट फंखिबा पेनाल्टी किक गोल चलबा मतुंगदा सही सुदे हाइदुना याहुनखिदबा सानरोय अदु अमु हन यावनबा ऑर्गेनाइजिंग कमिटी दा हाइखि कमिटीना अयाबा पीदबदगी कांगपोपी की सानरोयसिंगना फील्डगी मपाल थोखिबदगी मखा ताबा मैच सानदना लोइसिनखिबने मैच लोइसिंदना फील्डगी मपाल तोखिबा SISDSBA कांगपोपी की टीम ऑर्गेनाइजिंग कमिटी ने स्क्रेच तौखिबदगी हयिंग सानगनी तौरंबा अहुमसुबा पोजिशन की मैच लिलोंग एफसी ना सथरिबा टूर्नामेंट असिगी अहुमसुबा पोजिशन तारगनी हाइरी मणिपुर राइफल एसोसिएशन की मियंग मखादा इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट राइफल एसोसिएशन सिंधुना ngasi खुमलंबाग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की शूटिंग रेंज दा मापल सुबह इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट शूटिंग कंपटीशन हौख्रे हौदोपगी थोरमदा MLA डॉक्टर सापम रंजन हाना मणिपुर राइफल एसोसिएशन की सेक्रेटरी वरंबा RK धरेंद्रजीत अमदी इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट राइफल एसोसिएशन की हाना प्रेसिडेंट वरंबा S सैटर बर्टना थोरमबा पुसिंग ओइखे पांगथोकदोइबा कंपटीशन असिदा इवेंट कुद्रा तरेता नुपा अमदी नुपी शूटर 53 ना अथोय अहेन तानगनी मणिपुर बास्केटबॉल एसोसिएशन सिंधुना था सिगी तांग तारामरीदगी मॉडल क्लब सिंगा मखागी बास्केटबॉल कोर्ट चथरिबा 53 सुबह स्टेट सब जूनियर अमदी 39 सुबह यूथ बास्केटबॉल चैंपियनशिप की ngasi सानखिबा सब जूनियर बॉयज की अहानबा मैच यूथ क्लब ओरिपोंगना CYLC सिंगा मथकपु पॉइंट 32 कुंदा माइथिबा पिखे अनिसुबा मैच की सानखिबदा ईस्टर्न स्पोर्टिंग लेन वांखैना पिटम्बरा इंग्लिश स्कूल क्वाकटेन हाइनो खोंगनेमबीबु पॉइंट 33 तारामरीदा माइथिबा पिखरे अमरोमदा यूथ बॉयज की सानखिबा अहानबा मैच यूथ क्लब उरीपोंगना SEYWA कावाबु पॉइंट 93 माइथिबा पिखि अनिसुबा मैच की सानखिबदा मॉडल क्लब सिंगा मखाना ईस्टर्न स्पोर्टिंग लेन वांखैबु पॉइंट 93 माइथिबा पिखि सथरिबा टूर्नामेंट असिगी हयेंग अयुक पुंग 3 ताबदा सब जूनियर बॉयज की मैच ओइना CYLC सिंगा मथक अमदी यंग फिजिक यूनियन ललामुंगा सानगने हयेंग अयुक पुंग 3 ताबदा यूथ बॉयज की अहानबा मैच ओइना CYLC सिंगा मथक अमदी यूथ क्लब उरीपोक का सानगने अनिसुबा मैच नुंथिल पुंग 3 ताबदा यंग फिजिक यूनियन ललामुंग अमदी SEYWA कावागा सानगने मणिपुर कांग एसोसिएशन की मियंग मखादा गोपाल देव कांकुट याई स्कूल ना सिंधुना था सिगी तांग तारानी थोइदगी सिरी गोपाल देव मांडोप याई स्कूल दा कांकुट तरेन गुरबनी थोंगना खाइदोक्तुना सथरिबा अहानबा लेट हौबम कुलबिधु मेमोरियल लिकम नॉकआउट कांग टूर्नामेंट की ngasi सानखिबा मैच दा गोपाल देव कांकुट टीम बी याई स्कूल ना निकोन कांकुट नीलकुथिबु पांजल 33 दा माइथिबा पिखरे हयेंग मैच लेरोय टूर्नामेंट असिगी मथंगी मैच था असिगी तांग 13 दा सिंथंग लाइरमी कांकुट अमदी टेका कांकुट पिसुंगा सानगने पासोई टोमांग राइजिंग क्लब ना सिंधुना ममांग थागी तांग 19 टीम 13 ग्रुप मरी थोंगना खाइदोक्तुना क्लब असिगी ग्राउंड सथरिबा अनिसुबा 7 साइड्स मेंस ओपन फुटबॉल टूर्नामेंट की ngasi सानखिबा मैच ता SRDC लंगथबालना
Long Pisan Pasoi Part 1 bu goal ahum anida maitiba pikre. NZL Nongpok Lorimbam na sinduna sa Tariba Anisuba State 11 Lamba Mayum Nongton Singh Memorial 7-a-side Cash Prize Football Tournament ki ngasi sana ki ba ahanba match ta Sekta FC na NPYC sana bu goal mari anida Anisuba match ki sana ki bada Takhel FC na STT Telobu goal ahum sinoda mari ahum suba match ki sana ki bada Shining Star na SSC Shombung bu goal ahum sinoda maiti ba pikre. Ahanba led PH Dharamchandra Memorial Sub-Junior State 11 Volleyball Tournament ki final da NYBA Naurem amadi YMDO Hairangoi Thonga sanargani. AMYC Andro Maseng Partner Sinduna Club asigi ground da tha asigi tang mari degi team nipan group ani thongna khaidokuna sathariba tournament ki ngasi sana ki ba ahan ba semi final match da NYBA Naurem na SDC Samrobo set ahum ama amadi ani suba semi final match ki sana ki bada YMDO Hairangoi thongna bakhe lamphel sana kathelbu set ahum amada maiti biduna final sankhibani. Thagachari boyai hojik makhata nang asino magi oikhiba ingasagi pau amuk phangbigani. Environment Directorate ki phangkiba ngasi gi oikhiba ingasa amadi nungju ki pauda khwaidigi sakhiba Celsius degree kontra mari dasmik yakhai nipal khwaidigi ingba Celsius degree taramari dasmik kunmari Nuksita ya wisin mundan gisang maximum dasada mariputara hundoi dasmik kundaret minimum dasada nipunitoi dasmik suino ani oiki. Ngasigi nong suki pagisang suino dasmik suino ahum millimeter ni. Hojik adoi pada maru ipa pau amok. Karnataka da BJP na sarkar sem ki baga iroina na Manipur da su Congress na sarkar sem na bagi da maghayeng Manipur ki governor ga unaga dauri. Karnataka da single largest party oiba BJP da sarkar seman ki ba si BJP ki double standard oiba thawong me haina hanigi deputy chief minister MLA gai khangam na phongdokre. Arena bina haikiba wafangi matangda Prime Minister, Home Minister amadi Manipur ki Chief Minister na tumina laisin babu amuko UCM amadi CCS kena yaning da bafang dokre amadi miyam na khangna driba lam koibe sing na pamna gada ba mafam sing tourism department na semgat kadaure ngasiki enadi ISTV na pizaba Manipuri pau matang asada losinjari miyang tapire bapumna makpu amukha na kurumjari.